Meru TV kumurika mithangiko ya mwari umwe na ritwa Purity Mwende uria uri na wimbo bunene bura nandi bumenyekanite ta nyimba nandi kiriro kia njeje nigikinyirite baba ingi twianaru ankatha wa mubunge wa gicigo mbunge gia Tigania East nwe Kajuju Mpuru na kinyite njeje na gukinyio utethio akiaria Kajuju uria kwandamanite na kiama bano peu na ugite kiama giki gigatigira nigikurungamira ngarama cionthe cia cibitari kia Purity Mwende. Marion Karugi na kurikithia. No withiro itete wirigiro torone bwaku inde ara kutina njira Jesu na tematira na nikyo ntuko ya narua kadha ya mubunge wa Tigania East niwe Kajuju Mpuru arikitio kinyantureni ya Kathithi murera ndeni ya icio mbunge kia Gembe Central njako mwekuru Grace na mukuru wa Wekaberia barabara ni mwana wetu wa Purity Mwende na worikite kuthangika ni murimo jwa kansa na utaskuru ari kirasi kia form 4 mwaka muthiru rurero endo ruraya kumatiania mwanka murera akuina kisitho kia nyumose kithaka Meru National Park Kajuju Mpuru na kia mabapeo bakinya kunyamara na familia ya Isaya Kaberia yaura erentuko ya kunyamaro kwa Jesu Kristo Kajuju na wete nyuma ya kuona ruono ruro kiao kiriweru TV na ringikire bonene na araraniria na ubisi ya peu ire tongeretwe ni mubunge wa Tigania East niwe Mpuru wa Bori na utire kiwa ikarungamira ngarama cia Mwende aumba kurigitwa alingana na ntuku enchamario na twikinya nchamario ge kanisa yetu ya Catholic kwethera kwina wiregi na wiregi igintu giaku kira unyiagia kuria kana unyiagia utumira wikagia kenda kiumba gutethia muntu orote uchiumba so tuona kintu kira twiregete akyo tubati gugireta njai kenda nayo yumba gutethuka na tukuona mwana wa njai na tuona mwana we ukwenda utethio na ndaria na aciari ndauga Mheshimiwa Mpuru kana kiama gietu kia nopeo kikarungamira mwana u kuma iruari tumwike cibitari na tumwike cibitari ura daktari agatura progress ira kenda tuthiata tukathiata na oni personally ndonere untubukire Weru TV na Meru TV indaria na daktari umwe Meru General na ndamutumira mbicha ya mwana u na ndamwira tukambiria step mbere tumiambiria Meru General kwa hiyo mukwe daktari utwetereteo kenda tuonera mwana atwire ina tubati gwita next na kuringana nwe kuona mbicha auga the next step yomba gwita Kijabe Hospital kana Kenyatta Hospital so tukwaria na Mheshimiwa Mpuru auga the party kana no peu party is ready kungaramia ngarama ya mwana yonthe kuma Meru mwanka na daktari akauga ete nje tukinyithire mauru mwana wakabwo na bwitike buthia bwena umakabwo na buthia bwena wirigiro yonthe imurungu no to no imuritwa ibu no to Mheshimiwa aramwire amutetheri nyawe kenda tona ethira maisha ya mwana we acoka na acoke cukuru kenda omba kuire kiroto kiawe ende bukaria atori na antu banja ndenda obwira into kia mbere no to Mheshimiwa Mpuru akwirutaniria kulwamira ngarama cia cibitari cia kana ka babu buboekira kana ka imani bukeinya na bwari yako bukaireka kabwa aciari ba Mwende Grace na Kaberia batithite kinukyo nyuma ya kuona utethio yani ngo indingikite muno no ntuba mwana no ntuba mwana nturambendete na imana orendete githomo muno lakini kuringana na nkawa boya muno no ntuba Mheshimiwa Mpuru kumba ni kuyukia kanya kana ociendera buru murungu akutharime pamoja na mandamu gwitikia buru murungu othiri aputharime pio kinya barabara ni labo itira buru na ngwene ciano cionthe murungu aputharime mwana atethuka ngwitikia kuringana na gukethira gwikia waki murungu kinene muno no ntu akethire na vision yekera bangirite ngwitikia murungu akuonekana katire ka mama karara okaya ti kuria kinya katiumba kuria nanga ka kundo kalia na nyare mwe kinya ria uri kaura nsi twenderie bitu aria abe biathira kwatwega nanga atori bake yaba yo tolia ira bare ya byo kaura kalia ngarakundia na kinyamara kya murimo no kena kona kate kumba inya kuria so mam ka uibo ya mwathani akotherime no tutena bingi batu bira tumbo kwatiga mwathani murungu kumenya na akotherime ama family yaku na akotherime inya kura kuonde uetira atori na baba sokia nkatho cia mwanya kirikia maki no ntoba nkoro yakiao kwa twaromba au twanyamarire na Kaberia twe mutetha cebura tukumba lakini rwari oyo ndarombere mwathani murungu ndaromba tuone ngari cia thirikari
kanko cogia nkatho kiri ofisi ya Nopeu, ofisi ya Mheshimiwa Mpuru Aburi ya Tigania East. Ndiromba urwari ndi mutongeria antu bonthe ba thirikari batuthurite na kura na babatithuri na kura bethera bari administrators na bara be mobisi na yonthe inkolomba bwenthe buseta ngundi example like Mpuru Aburi urotimyanka ura wendete antu bonthe itukumakania ni no itukumakania ni mbio itukumakania ni yewe ti yewe no yo wito tuswana kwitawa murera kathithine ntheguru ya Nkene na park itubucokeria nkatho na njira nene piu twibwire ibwega no ntubo twatia muri oyu itucumaniritia ibu tukumba lakini kwatwika batwi mwaka utukinyite tutiumba no ataringi. Kiripotera Weru TV mturene akathithi murera wadi ni athiruru jene Gembe Central beta wa Marion Karugi wa Kenya.